Eksamin National Common Entrance Test NCET kebalabu tarik ban penlong mentang sengi kakat tarik ujeliu arja arpsau haborok kuai keri India lahab ban Pynsangeh no ya kaba hadu mentah ngimtip ya kadau kabasai hendrai la syutip bakadai kebala Pynsangeh haborok kuai keri om dai tang hapok ke jalan Meghalaya. Ya kini ke eksamen NCET, la IT ban penyat dekat National Testing Agency NTA, na kebentak National Council for Teachers Education NCTE, kebadai ke statutory body jong ke Sarkar India, hapok ke Department of School Education and Literacy Ministry of Education MOE Government of India. Ban pendap ya ke NCET kalong kepadon kamban yorung admission ha ke Integrated Teacher Education Program ITEP ke South Nam ha ki Central but State University but institutions kentop ya ke Indian Institutes of Technology IITs, National Institute of Technology NITs, Regional Institute of Education RIEs, but ki college Sarkar na kebenta ke academic session arja arpsau arja arpsan. Meghalaya ki biya konya kene ke eksamen kat kum ke jingtip ke belayo lum na ke center ke bela bu ban penlong ha ke skol bat ni hu ki dan hadu arspa shipau ngot ki Khynnah. Ha ke jingli wat jingtip jong Shillong Mail ha ke tega center la yo banyak keren bat ki katu ka ningot ki balawan na jain tia bat garu kila pentip baya kene ke eksamen la bu ban penlong ha ke port arbaje no phaisngi hendrai la slam man penlong kata hadin ar kanta bat anda la penlong ki Khynnah kila ha ban mi no pat na ke jakai le eksamen ha ke port san baje janmit bat shuyo jingtip bala Pynsangeh no ikene ke eksamen. Kani ke jingbam Biang karu kompanyat bat ke jing Pynsangeh ya kani ke eksamen ha ke minit ke bakhado kala pen Bitar ya ki Kmie ki kpa ki bala e bat kam bat jam kum joru ban wan ban up nadu ke por khat arbaje mensengi bat ru ban ya thu ba ki don ki Khynnah ki bat tang ka bam ru ki klampat bam habarung sapok ka hall ban tho eksamen. But the question is command. So if some of us take the exam and other part, who wrote in other part of the thing, did not write. So that's why NTA has this schedule. So they are individual. Huh? They are individual. They are individual. Okay, lawan ada berstem. Lawan ada berstem. Mina yang PUBG. Bentar kita cancel. Jika ibu kita menang pada nalo pelami dan step pelakoi ini buat custom. Dan step kaporo gila lun. Saya jatuh teriru nak hapem. Yang ta sebenarnya ikon ulah syatkan nem. Nado ada berjem yo coban ngam. Kelong ni de tip show tu. Kei kedau ki ai dau you. Yang berketut ke network. Dah kedau ki. Tapi kumni de jenjar mo haban ban siwan. Sep ai ga pisa sep ai ga por. Kong pila bani tu ingi pi wan nak senong you. Kapan nak senang pas i, pas Atiar hills. Kanu buji pi poyang ni. Pi poyang ni kumta si kalau live pun ni kumta. Jika kata exam ka di ban sedang kanu buji. Kum kajing ong jong ti ke exam pada ban sedang arbeji kumta. Tang bangi haban poyang ni adokat arbeji. Ya ki kunut bedon sepok tak kila ayap kan tepi. Kong pi wan nak senong you. Senang rolen. Rolen. Tapi la ban tayang kanu buji pi poyang ni. Poyang ni kan arbeji. Islam bang buat ini zakah. Dan kok bertang dan buat sekarang Islam. Jika ni exam ka di ban sedang kanu buji. Exam sedang arbeje dan register kerten ke Islam hat arbeje. Di kumbolong tap pada sedang kanu buji. Istang hara to sedang lamban melum dan awan kelai nang pari ang ai biscuit buat ongso. When you came? Today. Today. So what time you reach here? I reached there morning. What to say about this exam because they have cancelled? Very bad. Haba persang manwat ya jing Pynsangeh ikene ke eksamen na ki brio ki badan ha ka to jaka uwei na kita ulai tho ba umla ban ya tho ye namar ubrio uba na ka NTA ulami na ka tega jaka. पूरा पेन इंडिया कैंसिल हुआ है आपका. Okay. Why do you have cancel? I don't know. This आपका यह एग्जाम आपका रिशेड्यूल होगा, ठीक है. आपको NTA की तरफ से एक नया डेट मिलेगा. Okay. ठीक है. ये पूरा पेन इंडिया कैंसिल हो चुका है. Kumno Pak Raju? Kmie kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro.
Hoi ki Biang Lur. Ai kira Shon jong mentah ubenai. Hoi ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya per ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei, ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam, mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi, nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka benta ki Khynnah bat kilong Kmie ki ba armen. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikirannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.